Evar baş temaşevanın neja hum bixêr hatin bernamaya Futbol Şîrove ya ekranên Çarpel Medyayê. Temaşevanên neja îro jî em bi şîrovekarê me Elî Fikrî Şix re li ser bûyerên sporê yên vê heftê ya Kurda û cîhanê bisekinin û tîmên maçên wan analîz bikin. Kek Elî Fikrî Şix tu bixêr hatî. Nav xêrê dibe kekemedê. Dem baş, evet beş tane. Sağ bî spas. Kek Elî Fikrî Şix çawa diçe van hefta li gor hûn pir bêdengî heye, futbol dewam dike lê bêdengiyekî jî heye. Tu çawa dinirxînî? Yani ji alî me ve ji xwe bêdengiyeke mezin heye. Ev çîrokeke aliyê bîra min dibêjin li çolekê ya ji daristanekê keroşkek û roviyek leqeyê heftê. Rovî jê re divê gavan nêçîrvan tên çend dêstketeyê xapînokê hene ey keroşka xweşik ew ji bi çend xapînok dêstkê xapînokê hene. Wala gava ziwan bînim tenê dêstkeke me heye ez direvim. Lê apê xwe binêre wala gava ku nêçîrvan tên ez xwe ji me erdê ez xwe pêheş dikim ez teqlîda mirinê dikim birîndariyê dikim nizam çê hema di wê gotinê de nêçîrvan bi ser wan ve digirin ribinê keroşkê me bê pik bidire lefet azad xelas dime lê rovî ez xwe pêheş bikim ya ji teqlîda mirinê bikim birîndariyê bikim filan wî digirin. Ême jî malzeme me kuşe. Vêga erê Amedspor di nava pêvajoyekê de pêşbaziyekê de û davxuşî wê Nîsanê dest Lîga xwe dike. Bi vê nevê mijarê me evin û bi vê nevê ku em Kurdî biaxivin û em li Kurdiya xwe xwedî dilên wê bala me jî hewldana me jî li ser van her du tîmê. Hep xema xwedî malê me. Rast e birastî jî em materyal zehmetî dikişînin lê mijar hene birastî ger li Ewropa li Kurdistanê lê maç kêm dilîzin ên ku em takîb dikin wek Amedspor carna 10 hefta carekê carna 10 roja carekê lê li Ewropa 3 roja carekî maç tên lîstin. Dal Kurdspor hîn dest pê nekiriye dest bi haziriya kirine amedekariya dikin bawerim piştî 4-5 rojûn re maça xwe ewil ya amedekariyê wê bilîzin wek te jî got sezona wan jî piştî teqrîben 2 meşûn re dest pê dikin. Baş e kek Elî Fikrî Şix berî em derbas dixwaze em ji temaşevanan re bêjin eger pirsê wan jî hebin bira pirsê xwe binivîsînin em wan jî bînin ekranê. Em hema ji Amedsporê dest pê bikin. Herî dawî ka çi kiriye em lê binêrin. Ne ev bû? Ev bû. Li hember Erzincansporê 1-1 ma du maçên xwe dawî beramberî qedand û piçek hewk bû yani ket rêza heşta navbera wan de 29 ê duyem 11 puan û ê lîder jî 22 puan fark heye. Birastî ferqa puan herkê diçe zêde dibe. Amedspor weka te jî got piştî 6 maça merivê binêre ka di kîjan merhelê de ye. Lê Amedspor wiha zîkzak meriv bêje. Carna baş diçe, carna ne baş diçe. Nizam tê çawa binirxîn. Rewşa Amedsporê bi rastî rewşeke wiha ne pir zelal û ne pir eşkerekî ye. û rewşek bû kes jî ser vê rewşê bi dûr û kur nafize. Yani beriya ku ez derbasî maça 24 Erzincan Spor û Amedsporê dibim bo mijara û temaşevanê me mijarê me sînorkirî dibînin yani wiha ji wan pê xuyakirin û axaftina me jî ku bêreng be coşeke mezin de axaftina me de tune be bira bi pirsê xwe weke vî agirî bikine bi zot
هودري مي شوية كيف شكو أمي حفتي جارتي روجين دوشمي أمي ببرنامج ساعات دوات تشيكن نابا حفتي بجيب شيء يعني إلا نحو جيكو تماشت كسيكون باش برا بشين الجمعة بقد في ماتش ده بلاكو ماتش ديبلاسمان بو عمل سبور باستراتيجية كراست دركته قادا ليستكي وقت تجد زاني جبربه از دبيكو عمل سبور شخوره شكل ليستكي استراتيجية ليستكي ببشره واف ليستكشي بفي نبي وك تشتكي جالك جرينك برجري كيربه دبك تیم پیشی خواه بپارێزێ بەرگریە خواه بکە ji bo ku têk neçe û netenê li deplasmanê di maçê mala xwe de jî divê ev stratejî tüm müdahilî li ser dane çi ku bala Amedspor ne ser vê stratejiyê be Amedspor nikare puana bicivîne û ji ku ji îropê ve jî ji lîstikê bêtir girîngtir civandina tomarkirina puana weke tu ji zanî Amedspor mebesta wê ya yekem nebû be deqedek şampiyon di ev kes çû dê bi kê masî divê ku bibe ya çaremîn ya sêmîn ya duhemîn ji bo playoffê bilîse ji bo wî jî divê ku lîstikeke saxlam hebe lîstika saxlam çi ye lîstika saxlam herema yekem yani defansa defansê û herema duyem yani qada navîn wekek bi heft kesa bala wan li ser bergiriyê be vêga yani ku bala tîmekê li ser bergiriyê be îlla nayê manê ku wê her tevgerê wan bergirîkêr be na lê tê her pozisyonê de pêşî bala te ser bergiriyê ye ber defansê ye tê wan gedîk û wan qelîştekên bergiriya xwe defansa xwe ew dikî bicî dikî teng dikî ji holê radikî di maça 24 Erzincanê hekî ji ber stratejiya 24 Erzincanê hema bêje maç weke ku skaka Sûrê Diyarbekir weke ku skakeke teng bê lîstin 11 kes 22 kes di nava 10 metrekareyê de lîstin û ji nişka be jî Amedspor golek avêt 1-0 bi ser ket dûre yani dawiya maçê de ew hewildan hewildirana bergirîkêr hepkî sist bû û Erzincan 24 golek avêt maç 1-1 qetiye Deka davî de gol xwar erê vêga ji vir çi tê çi encam berde encama hêrî girîng û Amedspor kare vê lîstikê bilîse û ji awantajekî mezintir jî dest dike weke tu ji zanî ji wan sporê lîstikvanê xwe yê kevin Mehmet Sıddık İstemî bu yekî kinnike lê pir beza ye wî jî transfer kirin ev tê çi manî gava ku tê hewldana te berîkerî kêr be hinga ji bo êrişê tikarî kontraya plan bikî çikwe bu heft kesê te bala wan ser ew kê be navî çi ye bergiriyê be defansê be ji bo êrişê pir oyun pir lîstikman distê te namînin sê ya da çar kes distê te de dimînin yekî baza û yekî wiha elastîk ji piyê xwe re baş ev jî avantajeke pir mezin çi ev avantaj ev avantaj ev e ku yek dito mesela yekî weke Mansur Çağlar karibe topa bavêje pişta defansa rakîbê xwe wê Sıddık bi beza xwe bi rehetî karibe hema hemû Amedsporê bi bijor be bajo
و آمد سپور بینه بر قضا راقبه هم avantajı ki permasını. Jibo çe avantajı ki permasını? Bela lige ke kalse yani lige ke per yani ne yapacağım bu? Nizam ilkelçi bu. Primitif. Yani primitif ve kutu listike ke vaha plana ke vaha te honan bir çeki te bir domina te bir desilatlar utikari bavar ke deplasmane malafa herkesi tek çima madde maçın davi nikara kazanç bike yani kemani le bergeriye yan kadan abine yan le erişe kemasi yani listikvan şaşidikin çimaj boçu yani despeka sezonu haya anha متقالك بطاري خودجي افتشت دركر نشاندا وكيماسيا عمد سبوري بشتي إيريشي اري توب شتيت دركت وبشكلك توب كتا دستي بيه راكيبي تا عمد سبور زوكا نكاربو بوزيونا دفانسي بقري ودخواسم jiber ve aslenge de gerek maça de Ahmet Spor tekçu. Ve gava aldibijim strateji defansif be henga gava de radbi hücuma de tope da joyi ser rakibi kuvvetçi de derekede top bin hakimiyata derkeme utkeme bin bir rakibete. Ve vurci des presif yani pres çiye pres defansif etçeli defansif et parezi Ahmet Spor velettir. Ahmet Spor gelek kesa eriştikir paş gemi sandıman rak kontra o Ahmet Spor volut var. Gelek cara bana nivisan bir kesiki bağlınadı. Çima bağlınadı? دبن تسيرة على جرد دمينه على جرد هو دقة داوي يعني تدبير دقة داوي شما نكارم بقرن يعني دقة داوي دقة وخار يعني شاشتي دكو تكرن يعني تشتكي شمندية تشتكي ديسيبلينا راميارية كود وصفة من يا بيشي دقة بيشي وحياة دقة داوي أزي برگریا خو بگم از خو بپارزم وقت تعلیمات تبیاد مجی خود نویسان دبه بنگاد دقیقا داوی ده دوی غول نافید çünkü tızani ki vasıfatı Küçük garip yani kastata yani Ahmet Spor jbo ve kevi beraberi lor bu yani bu ya bir istifade bir yani mı şaşma yani merif kare vacibece mebest de her listede deveku beraberi be ya gotin adı ne deveku mebest ne tek çuyin be yani deveku Ahmet Spor tek çuyini kadagat ke az tek nak kazançına kale tek cümleçe hadi İşte kaba kutte de ev dani berxwe hinga de nava vi not dakikede derfete kutte tek bibi dertte yani bibe nevi de deh çara de çi ser rakibe kube de çi haya ber qalavi de şuta tabi qalavi kornera tabi qalavi tope seknandi tabi qalavi jvurt kari henek encama be dest mesela disiplina mejiye le küfşeku ne listifane Ahmet Spor bu ne rayhaneri ve ne khasım de maçı mali yani maçı kul Ahmet'e Diyarbakır dart kabir ev kütübin dibiki yani timeke ve deslatdarın ve her tiştevan honan diye ve ihrişe kebikin ve encamce derkhın ha ho vakit bu ser aşire kevetçi. Evet. Çiye ev çiye ev jiber rehne aligire. Çünkü aligir txaze bra tamamen rakibe xo befaksine.
تم دايم سردي حرة وبدملي شبي حرة اللي راسه حرة بفرة بدي ياخذ توبا بقري ونظام شبكة ليه حقيقتها فوتبول نقوي حقيقتها فوتبول حقيقتها عقله حقيقتها استراتيجية من ميناء بلا نمج على آمد سبور وقت نقول يعني جبو وقت تبيجي جبو بلاي اوف يجي كاربتي بكوشه بوانجر لازم في هفته باورم دو ماتشی وی هنه یک روزه چهارشنبه یک روزه یکشنبه باورم چهارشنبه لهمبر اربعه تیم توقعاتی بونه مثلا نه اربعه روزه چهارشنبه به یک تیم که ترابزونه كينج حكيموغلو حكيموغلو أربعة أوكي ديس باردون أو باتمان يرديس في حتى راسه كوش راجيوي بالرحايا رابليزا حكيموغلو ديما راسه لساعة خوي بليزا بش راجي ويهر الرحايا لأنبر شانلور فاسبور بليزا يعني بوفان دماتشان كنسر هفدو يورن ليستم orta hafta diye çıkıyor. Yani kadar pandemi. Evet. Böyle her şey var. Acıkan doma vakti ama le mesela maça hakim oldu ku Ahmet Spor vakit hakim oldu futbolistike ki o hakkı derkebe ve maçı te şansı Ahmet Spor'u değil mi? دبيكو ام جابي بي قرتي القننه دبيكو ام عامل الصبر به وبحفت كساجي يعني هرما يكمين ديفانس وهرما بيمين هذا نعبين بتركيز دبيكو قصعه حكيم oğlu tima duyamadı Reza puanı da puanı 3 ile yazdı puan eşya Ahmet Spor yani ve ciddi bir yani. Juana puan istedi. Evet. Evet Juana puan istedi. Ama strateji Ahmet Spor'u bir stratejiye ke defansif peşi kolu pareze yani yazda kes pozisyon çibe bıraktı be her pozisyonu da peşi demek mejiye van de gelo men كماسي كريت عالية دفانسي ده از بيشي وصفة خوي دفانسي بيك بينم بيش من دي ديك وبي ماتش بليسن دورة كيسكت وكاكم جو جو كورنري جو نشكابة جو ortayaki ونظام شو نظام شيء درفتي غول آبتني بين حمان ده بيركب الغول ليه حفتيا بيش ارين Ruhan'daki aynı vakit maça Manisa Spor dehkesma bisa çar gol Ahmet Spor'e numara Ahmet Spor o maç çar yakın ne kabul Fişti Hakimoğlu ve her Ruhayı tima heri daviya puan de varaya eğer tişkidin bu Ahmet Spor'e ne biji hem çekil Servan Spor'e ve baş verip فهمتني دماغا استراتيجيه بتبيجي ديك دماغا حكيم غردجي دماغا رحايدجي دماغا حيا ليغا داويه اف استراتيجي انس çünkü F strateji puaneki garantitke evet teknaçi yani stadi hafta 5 teknaçi şu stadi 25 futbolda her işte do yani maçak ile Türkiye Hakistan yeki Trabzon'u şut abet lige evkeki Beşiktaş şirket dura şu navka yeki dineket şu deste kaleci şirket bu katabundur yani aynı vaka bilardo vaka masaya bilardo yani de facto de futbolda hene de mesela şu istedi hafta 5 merif riya tekçüne بقرا أول شيء استراتيجية ديفانسيفية للستفكوري. باش أم درباسي وانه بمن وانو
باتمان پترول شو بري كان حفتاتكو حالي نتو حاله وان سبور قزشكر لهمبر تارسوسي ونها بوانوي تشلا ما براوي اي سبور ده 8 بوان مايا ل 8 بوان نبر باورم شانسي وان سبور هري زيده كودر كبل ليكي جور يعني تی چی بیشی با وان سپورتی چی بیشی؟ Yani derdi Van Spor işi. Hemen derdi. Van Spor ne kasıldı maçın vani de ve heft kesa eriştike. Bu da heft kes dest erişikir hinga daviya defansı u peşiya daviya defansı kes namine. Bu kes nemine hinga tifani bir Paris'i. Eca cana limalafa juan hinek tişl hefte ola tabici. Legavat içine deplasmanı bela evder vaka kavareke vaka rekeke bekiriye burada gele bola. Yani derde Van Spor'e asli kadar jali prensibi futbolu derde Ahmet Spor'e Grand Prix. بلا کو قد برگریا وان نه هونا باشه و یک پرسد بیت کیجان تیمه دگری تماشاوانک 80% بیت آلیگری کیجان تیمه من دیار نابه آمد سپور دال کرد سپور دیار نابه من ام بحثا کد کد دال کرد سپور وان سپور اره ام بحثا کد کد باشه جبو باتمان تشکی بیجی yani الجوري رومتها بوتني لباتمان مخابل تمجرك البحث بكم ده كتير بولي نحن يعني جزرج همان بشده باتمان جد همان بشده لمخابل هناك تيمتني هنا يعني دفت تماشا كرنا وان دسته من ناكبه لو ما ازدر حكي وان ده دكارم تشتكي بيشه باشه اگر ام وانا بهلن ام درباسی اوروپا بن تشت بيجي هره برامن لاوروبا لیگا هری بهجان لانجلترا براسي لیگا پريمير yani edine maruf yakay sal da krize ki mezun de Almanya na le edine çüt ve maruf nizane le okay le İngiltere Liga Premier roj lider te guartin enjamin balkeştin dayin kan lebnerin hela Liga Premier haftaya çüydüm دو ماتش هاتن لیستن یک orta hafta یک جداوی هفته هاتن لیستن دبرده سورپریز مانچستر یونایتد نه مانچستر سیتی که هر دو ماتچی خوشی خزانش کردن و هات بو لیدر جی وکیدن شامپیون سالا چوی لیورپول کو ده هفتن داوی ده انجام نخوش تگرد وی جی دو ماتچی خوش خزانش کردن لهمبر وست هام و توتنهام سه یک کazanç کرد آرسنال و مانچستر یونایتد و کیومان orta haftada jî مانچستر سیتی لهمبر وست بروم 5-0 kazanç kiribû ku ew jî balê dikişan eger em navê tîma min ji bîr neke Leeds jî seviyek û beriya wê jî Newcastle di do yek tek bir ev jî ba di maçı ve kazançtı. Leeds United. Evet. Kamil puanı jibnerin tedbini Manchester City hatket peşagişi. Maçı kime 44 puan Manchester United Liverpool 2 Leicester City West Ham. Evji Leeds مخابن درجه 12 ده کک علی باشه که مزاکن تیج بو لیگا پرمیر چه بیجی؟
يعني خصوصيتها ليغا برومير ابك لحمود يعني مجيه هيريكو الفوتبول فهمت بجديتك مظن بيكان ايش برومير ليج يعني شكون ليغا هري بها يا جهانيه يعني قيمتي بي يعني جالي قيمتي بي يعني امكان في بيش راهي نري قيمه راهي نري يكمين اما حمو الورج بيان لو ما اف قاليتا ليستيكي سيفيال ليستيكي بلنتت يادة دوا استكمال ديسا هيري باش بلاكو جبلوان قريبتنا يعني بريمير ليج و ده ماتشين نتابعنا ليستبع ترانسفير ناك نا الاستقبال هو نورمال ترانسفير ناكن يعني شرطي وان هنا دويد تيم انا تبيده انا بيرمنا ما غير كان ماتش هاتبن ليستن يعني كيم ده ماتشات هيت بي بوديوية كمتري ذيك أبها دو تشيش تبلي براعاتنا معها وقت زان برومات بكشي حمو بنا شركات يعني أمريكية Çinliya, Koreliya, Uzan, Katarya, yani belki pırmazın ure. Rahinerin heri mazı. Yani kabak bez nave van. Şimdilerim ez gari davi. Mesela Gotuna vanji derbastı be yani. Dem atışki dibejim ligor vanji hareket tıkın van rahinerin kutu dibeji yani. Mesela Leeds United var şampiyonşip de İsal derbasti Premier Ligi bu vega dresteka dozda diye bir sürü puan standı. Yani Çelüçar Manchester City'ye bir sürü liste. Kiye rahileri liste Marcelo Bielsa yani Marcelo Bielsa bu fikri xwe ve ilham nişani mijidaya. Edine ki rahileri Manchester City'ye Guardiola'ya. Belki ser Guardiola min pinci gotar nifsan diyor. Yani dema Barcelona dure Bayern Münih dure Manchester City. Edine ki Klopp. Klopp. نحن كيه Jose Mourinho يعني براند رانجرز از وقتكم جو از نكار يا بليف افتشي اف وي قالتي يعني كو هالبرين افبن افكز والبرين يتكلم دا قالتا بهمشي فر بلنت يستجيب بلنت انجام جيب لو ما وكا رقابتك مظن وقت تبليف كير قبل زانوي حفتيا ولا وكيل جيف posta koyar ve Paris'e ne parti vekil belinden vekil harap benim maça başka Liga Premier Brasti full se rojajar ki maç dinlesin sibe dispa disa maç ne tabii hafta disa maç ne ve kategori Liga heri be kalite o jbiliwi listikin toto بيانغو تشتري موسى يعني از بنظام راسي نبيوان بحيث يعني ليستكين بحيث مربيجة للدنيا هري بر كل سنة تليسن ليغا بريميرا لو ماجي هما هركس في ليغا تاقيبتك فهم بنرن لدردن شهية لا ليغا براستي اتلتيكو مدريد براحتي دمشق بارسلونا قزنشکر هات کت ريزا دویم سرپریز لريال مدريد چيبو لساعة خود یک دو وندا کرکو زينedين زيدان بكورونا كتيه ندلس نلسر تيما خبو ويروجي ريزجي وريه اتلتيكو مدريد ماچك ويكيمه 5 puan هري نزيوي بماچك زدهی بارسلونا ريال مدريد 40 puanı وان هنه شو سيفيليا 35 puan yani sanki em dibêjin belkî sal belkî lîderê ew kê diyar e La Liga diyar e tu çi dibêjî
elbette yani Simeone دوره ناده کسی yani demek bu Ahmet Spor'u o stratejiya berikliği defansif peşniyattır. Ev 7 salık o Diego Simeone ve Atletico Madrid de strateji bekliyor. Yani Simeone de bir ne bu ez vahat beş وكان Arda Turan çav salat vetmede list Arda Turan tümüdayı bahsa antrenmanı ve bahsa strateji maçı ku Simone Joan çıkmaz. Dibece domaj devivi spesiyal. Dibe peşi defans. Her kadın, her pozisyon. Dibe gabaku em derketme erişi dibe ihtimala top güç desteme dere em tedbiri vecib isteyim. Çe mani? Tebe mani ku Atletico Madrid gava erişi diket nava ve erişi pozisyona defansa jidikre. Vere. Listike ke pır sağlam. Ve böyle listike ve 10 puan sede maça gibi keme ve sezde puan ne Real. Ne deket para. Yani İspanya de medya İspanya'da pırteli kaşkırın ku Real Madrid o Barcelona bi taybetici Barcelona de krizeki mezin ya abori dene. Timeman herbet eğer Real Madrid u Barcelona varabın naha time dinji zedetir de krize dene. Krize abori dene. براستی پرتر سر مسی تی آخفتن هر کس خوازه بی بکره پیمانا ویه به بارسلونا را داویا ساله 15 تیرمحی به داوی دبه و تی را گهاندن کو مسی دکاره بلاشی جی بارسلونا هر براستی اگر بارسلونا شش مها آدار سروکی نویه بارسلونا دیار نبه دیار به اگر او بمسيره لهف نكن احتمالك فرمزنكو ميسي بلاش جي برشلونة هرا تيمكي دن وبسر دجي نزي 40 مليون اورو جبلاكو او قصة لبرشلونة مايا براج برشلونة بقرن جبلاكو في هفته روجنامه اسباني نوچه چکر کو مسی جی رایدار بارسلونا جی در حق وان ده محکمه بکرنه و دتاین پیمانا مسی به بارسلونا را اشکره کرنه و در سال 2017 بارسلونا و مسی لحب کرنه کو حیا سال 2021 بارسلونا به همو اکتیویتت و چالاکین بسی چبن نزی 555 میلیون اورو برای تبلی زکات یعنی برای بدن مسی یعنی اوجته معنی که مسی تنجبو نه بارسلونا تنجبو مسی کار کریه برای فرانی دانوی هن کس بین قی بارسلونا جبروی کتیه کریزه لسروكي كو احتمالا مزنه هري مزنه بس سروك اوجد بكو بخيرات ميسي برشلونه هري بربرا قزنش كريا بخيرا ميسي يرج ريكلامي نويجي كي ما قزنش تيل تشبيجي جبو فانتشتين كو تنغوتن Vega de magazin he yani evet. Ama او رقم راستن جبلاكي بيمانك بدزيه لاشكره كنا دانا محكمه يعني 555 مليون اورو نه عندك براستي ليكي وك مسيد وك تدقو نجفه جهانيه جارنا مرض كرا اگر پري مرض هبه بلكي قطريه قص پره كارم يعني الصاله لحظه حتى حياه فيك بصايا سري ميسي او برشلونه بلكي 10 milyar euro kar. Yani devi hep melekir. Çünkü devi hep melekir.
ناوي باندرولا اوكي يعني افكار كارك اندستريال كارك بروفيشنال وافكار ببيمانة ديمشان يعني قباك قلوب يعني سازية قلوب كاري مزن تكين هري مزن دستكبل كس بحثا واناكي لي تمو دايم بحثا هرين و فوتبوليست بدستخم امجي ويني روجنما دركتية دو دركتو ميسي اوقا برج اوكي قرتيها جي برشلونة قرتيها يعني حلال وخشبة حلال وخشبة حقتك حكي هر فوتبوليست يعني شوك وقابا كيسا تيما خشنابه بيشي فدكاري جي فوتبوليست اتفاز شما بابو شما يعني شوي لهنجي بيليستي فوتبوليستن وفوتبوليست نبل بيتشاوا بيليستي بافرين بيتشاوا امبرا بدستي وانكي ويادني شوي ترابيه والهفكريه والبيمان موركريه ناوكاكو الحقوق نبل رادبن ها نوتشي وهان مديا يدا وتشينن وكا تشاكوتشكي فوتبوليستا طابجن بر عاليجرم جبوك الرجم يعني أبيا شيوازك بأخلاقية مخابن أبي تركيش تبقى بإسبانيول باشا از ویاش تپرسن ام بیجن گلک تیم هنکو لیستگوان خوی هری مشهور ددمک هری باش تکو پرکی پر باش تینج کلوب ایران دفروشن وکا ريال مدريد دما رونالدو فروت يوفنتوس حتى رونالدو يكم دما فروت انتر باورم شو انتر جوريا وقتا مانشستر يونايتد رونالدو فروت ريال مدريد ريكور براغتن انا جي رخنت كرن كوچما دما ميسي دكاربو 600 مليون اورو يبات انا فروتن چما برشلونه وینه فروتیه برای قزنشتکیه لی وقت گو یعنی لیستکوانه که او خاص کوج سال 2007 ده بکی 10 میلیارد اورو جو برشلونه را قزنش کرده لی يعني وقت تيجي ذلك كمية بديا 1900 موتو شاشة فوتبوليست وقت كولا وقت كولت درخي بازاري دهارنا فروتن وتكرر يعني كونترات طبعا قضية جي لسه كل بعد جو ام رياض فروش دي بري كي بري بدا اول كمان رابو يكي هولندي نابي بوسمانه سرير آهي ميلا يعني محكمة مروبان ما في مروبان يعود عليه يكو امشي كارك چاوا گوهرتنا کار آزاد به کارگر آزاد به ارش خو او بجيبوش خوش بلاوید بجن مسی دکاره بلاش داویه ساله بلاش آراتی مکتب يعني خوش بلاوید کنه چیدو جه در سایا سری بوشما لکه دفعه کنترات بقدر تهنگا بپره دقتی و تشخوره کاری ترجیحی که تمکی هم دیگری در باس میتونی بری تمی کار مفاد ترجیحا ایجا تیم دورده نحقا يعني قلوب نحقا يعني قلوب وكا برجوازي تبقى که بودشی کار کری وانی گاوا وان بفروشن بپرکی زیده بفروشن بکرم بپرکی کم بکرن و گاوا کو پلیس پرکی بفازه بی هندک پرک بتنوان افتکری نگهری لی مثلا یکی وقت مسی بلاکو هر کس مسی بفازه نکاروی جذب کرد بلاکو مسی ليه تفردجي از ميسي باريس نا كيما برشلونه از ميسي اخويا حيا
orta adarevan ve revşa Messi diyar bibe jbela ku rojeva futbolê girtiye bi rastî ew jî baş em derbasî Lîga din bibin. Ev mesela ilana kıta ani bu tima Barcelona'ya Kürşe ku Messi avetne ber şehra bura bavarım ve işte adare Kürşe ku Edi ve Messi Barcelona'ya ne diyorsun? Yani em binerin, ka binerin. Serokê nû wê were wê çûke em binerin. Êkî dixwazin Messi bikirin pirin, helaş xwe belaş be wê perekî pir mezin jî bidine yani. Navê wî weke te got navê wî tenê bese ji bo reklam û ji bo hatin tiştê wîst. Em binerin ka. İtalya, Serie A. Rastî vê heftê tîmên mezin hema qezanj kirin, giş qezanj kirin. Roma li hember Verona qezanj kir, Napoli qezanj kir li hember Parma. Lazio 3-1 li hember Atalantaya te qezanj kir. Sassuolo weke ma. Genova Inter 4-0 qezanj kir bi encamekî baş. Juventus li deplasmanê li hember Sampdoria 2-0 qezanj kir. O lîderê Serie A Milan li hember Bologna 2-1 li deplasmanê qezanj kir. O Milan bi 46 puana li dûyî tê jî Inter'e ew jî 44 puanê wî heye. Li İtalya bi vî hawî dimeşe lêk heya dawiya salê jî wê tê bikoşin ka mêjdekin kî bibe lîder. Lê Milan piçek wiha nermik ji xwe dimeşe yani. Valla bir hafta dilemeyiş ki ya. Bu tima faşist Lazio, tima min Atalanta, buha keyskir, şiyam, bazıhane buna, dediği Bavaria min Gasperini heye, Atalanta heye, Sassuolo heye. Neyse. Haftaya çüyle... Ev şorişkirin, her gittiğim şorişkirin futbola ithali. Yani bu hertinek vere ve jür vere. Bu hertinek Milan, Juventus, Inter Bernal. Ev xurtin, ev serkeşi dikin, o hep pranit, vek Türkiye sisiye mezun hene serkeşiye dikin, İtalya jî mixabin Juventus, Milan, Inter, evin yani. İtalya'yı brastî hîn jî tê münaqeşe kirin ku şerê Zlatan hetiya çûyî Zlatan û Zlatan İbrahimovic û Lukaku'yê Belçîkî şer kirine di maça bihurî de tê gotin ku Zlatan İbrahimovic wê bi nîjadperestî yani rasîst bê darizandin yani nizam ew jî ka wê çawa be. Em derbasî Lîga herî sakîn ku xweş bi ew derbas dibe. Yani de çıkar bir şey gibi. Zlatan yekî şerûte. Zlatan yekî ku nikaribe bixwe û Zlatan dixwaze gez bike. Yani yekî gelek xwe. Wala jî tê yani carna gotinên ku hema ne di cî de û hema ji nûşka de li vir carna ji Swêdiya re jî ji Ewka re jî gotinên wiha ne di rêzê de dibêje yani. Hoje por zanım ve legado bir de terbiye müsaade nake zvak dotiramış. Çirokavi uxi Çirokavi interesant ne fazla doğru beş. Baş derbasi Liga davi bin Almanya'ya. La Almanya'ya tutzani şampiyonu 8 salên davi Bayern Münih awaki xoş dimeşe ve hefteyê jî qezanj kirin ew. Li hember Leipzig safa qezanj kir. Bayern Münih jî li hember Hoffenheim 4-1 qezanj kir. Dortmund qezanj kir. Li Almanya Bayern Münih 45 puan û yê duyem Leipzig jî 38 puan e. Almanya jî bi wî hawiye yani xuyaya li Almanya û İspanya em ê bêjin ku lider şampiyonu îsal hema diyarin tu çi dibêjî? Diyarım bela
kes nikare yani Bundesliga'yı tittim ve listikafe bir şey var da listikafe nikare derken seviya bayağı mini tişteki dinlediklerinizi rastı işi dinlediklerinizi yani evke TG ki eş tamaşavanı merapeşim Felix rahinleri bayağı tiba fakiriye dışaka yani bench kes davi bench kes peşi kada nabinç hole rakiriye yani peşya lestikeye u daviya lestikeye yani ev teori Guardiola derken li Guardiola Bayern'e kir nekir veya berhati peknani li Felix yani ne tane hücume honan diyor hücume kontrajı xtenava ve o Brasilya'yı kavata titimi Alman nagecek ve listiki ve Bayern'la birlikte. Evet. Seyda Alçen disa de perse debe Ali Fikri Şık perse debe uçma iddia nagin ku F team le İtalya ve be şampiyon ki jan evkavi heye şansı bir partre kam je evke dest bebkin je İngiltere şansı yeri mezun yeke vek şiro vekari futboli debe heyecan bidin emulwa temaşa dikin او توازك ام ببنه شروع بكرين كلاسيك ايه كلاسيك يعني فوتبول تشتكي وحاجه ومن هوكاس سردست وما مليحه حتى بحيثه مليار تركز ليه كي ليستيكا اوكيد ليسه يعني فاوريت ليستيكا şampiyonel bize de Premier Lig'de İngiltere'de gelek geldi. Yani Gafkar'ın mekoşla yani hafta tek vartın prasti. Her canı yek de lider. Leicester كواحد ليسه مانشستر سيتي ليسه كواحد ليسه ليستر سيتي ليسه كواحد ليسه ليفربول وصل تشيلسي ليسه كواحد ليسه ويست هام ليسه كواحد ليسه يعني عجيبه يوم جنابا وان وكي دري كما امر بقاله بيجه بلاكو اليغير تننه بيغاكو اليغير هبنا اليغير رقابتك فرمزن بلاش ندغوتن ليست كوانه دوسله اشخوكو جوش و كيفا اليغير و باندورا و ها حلماوي نابا بيستكيت كده تنبه هنگاوك تعذيب وكهفت مينه اوكي نابتش ايطاليا از وها باورم و انتر نميلان و انتر كده شان برا من باش قول تكي سيدا alışın biraz burada karın favori yapabilirim و جبو لا ليغا يشكم فاري فجوه لا ليغا والمانيا مگو yani ama beje diyare le باورناكم sürpriz şey yani يعني كيكي سيدا لإنجلترا كيف شكو يا ليفربول يا مانشستر سيتي از احتمال دوبا واحد وكرنا فبرا سيدا بنفسنا او شريطات كه اي لا ليغا اسبانيا اتلتيكو مدريد وبيبقى شامبيون لإيطاليا باوريام اول ميلان وانتر şampiyon. Şu an Almanya'ya disa ve eşkere ilan diye seviye kesina gidecek Bayern yani. Müji prasti az Manchester City dıxım reze le aspçek aligre Manchester United temşi vak jbo lgormen Almanya ve İspanya ji hamama diyare az tahmin nakim Barcelona sürpriz bike Real Madrid sürprizin bu sapırtke Jarna pırş pajda u dibel liderci Zuka Real Madrid dikare Zuka ev kesin ku li pêşiye wan bigire birastî tîmekî wisa ye Real Madrid li İtalya jî birastî wek te got Inter ama ez nizam ev Milan şansî wî zêde ye imkanê wan hinkî zêde ne sankî îsal ez şans nadim êdina heta nadim Juventus jî em ê binêrin wê bi wî havî be
کامێزەکن گۆڵ چێکەرچەوەنە تو ئەوکۆ چاوا دنرخینی محەممەد سەڵح تو چ دفکریش بۆ گۆڵ چێکەرێ مصری سەڵح ئەنها هاتیە بیە لە پرەمیر لیگ گۆڵا دەسەری دەیە maça Davide du gol abitin. Her gol abitin rast. Du gol işi, konu profesyonel. Peki kemiliye, şu power'e, şu aklı dikebe ev 6 metre beriya kaleci de be 6 pas. Burada bırakıyor. Kuyun sariye ke pır balkeş La Liga nehat görtün. Suarez peşe Lionel Messi هات گیشت 12 گوله به هفته هم میزکن عالیه دن شو لآلمانیا تتزانی لواندوسکی نممکنه وقت باید منش چا نممکنه کسی بگره اما هر هفته گل داویجه ماکینا گله گیاش 24 گوله فرقاوی و ادنا دبینیم 24 گل لواندوسکی ول ایتالیا جی کریستیانو رونالدو 15 گل لوکاکو اینتر یه بلژیکی اصلی خو 13 گلی ویه نه بله ل اروپا جی بوی هاویه زم وکیدن تشکیدن ام بیژن تو چود بیجی که علی دم هر بیجی آمد سپور هر بیجی داو کرد تماشاوان مرد باش خاطر و شب باش باش تماشاوان هجا ایروجی امهاتن داویا برنامه اخبار هیا حقیقی دن بلدینن بخیر و تشکیده دیوار